kuningnya jero. Oh, radio mo jero. Radio nang ka pambura. Ya boleh. Puji making radio po. Banso ko din na kayo diageng, jadi disungal yang. Jadi itu ya deh kuliah di CD bawang. Ada sempu kira radio ada kira. Pasa aja rolin na. Cuma yang kira masuli ya, merera anu Sony. 1 juta din na. Pagkubani. Macik-cik. Oh dia di ku ya. Gua namo ya tadi ku sedang tender ku depo aja. Di ku ya CD juta. Oh cowok ni ku tadi bisa dijuta ku. Mana boleh tolong kena? Matu. Lekban lah. Yo lekban film lah yang ku rombora. Main tu. Oh ya belang murah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lek? Ramai radio. Alindre manu mumpuni tapi magalo Ay, radio ako magalo, mere Sony. Tas saya ro. 2 juta. Sempu mereka ro. Ini leceh di juta 110 serang. Ganun lay. Di ba harga na? 2 juta. Oh lah, nawa sa di juta 110 serang. Makanya lihat nung lay, baka siya lang pidawi ginana ye. Awe. Hey, tenang ko. Ay, Jadi juta ko. Ano, 2 juta rin ko. Tenang ko. Tenang ko. Tenang ko. Kamu kali juta lalo ya. Yo, ala ni pala. Masiwa ako mito po. Paano lang ko? Paano lang sa cake? Cake lo. Punira dia. Kuan saya belakang. Yo, kemarin belum belakang deh. Hai. Jadi saya sih. Yo. Dosa berapa? Dosa berapa? Aye. Ada lagi sih. Modar. Ini radio. Dah. Goyak. Aye. Tahu? Tahu? Bebek itu Ambora. Masa? Mana ke Republik Indonesia nak ke ada di Sony dali.
Tolok kemana belah ora? Matu tolok kah? Bebe sini lah ya. Ini tolok. Aja puwa burairo, bebe kinana ro. Iyo. Sonic gere magallo gere di Sonic ke. Mana ke Republik Indonesia? Gimana Pak Bebe Kimbe ya? Masuk tolok kena. Tolok mana Black deh? Yo. Gue ora. Magis ko din kule. Kamu macecay. Pabali nga radio. Mana ke Republik Indonesia na Sonic lu wali. Aya dilo ya malay. Pagkacarana. Napura ni malaga gado. Di paliso na. Pablo lang eh. Ako mapakit Akala doy. di alaga gado. Di ano di paliso. Ako mapakit pala ang bara. Presle nga metro na pala jolo. Aja nih coba-coba saya percaya aku. Putra ko si ano na ano, Sonic. Inilah radio Sony. Radio yang paling berkelas dan bergengsi di zaman modern seperti sekarang ini. Dilengkapi dengan berbagai fitur sehingga mampu mengeluarkan suara yang sangat jernih. Ayo, mari kunjungi toko kami di Lorong Lanjame, Kelurahan Panyudan. Terima kasih, selamat menikmati musik-musik dari Radio Sony. Boleh cek aku si ano na, sina si. Se. Jangan maju ke kamera. Bener ba joge? Alam niya nomor dia mo. Mas mo ko dyan magalot eh. Wala pa nga joge ko bro. Asik lang naman ba? Tolok na naman joge ni. Joge sih. Mana tu? Lepai, pala pai. Ya, ini kan oh. Ya, ayo. Joge sih. Kemana tuh ya? Kalau maju kayak biasa.
stop dulu. Apa sih? Mana sekali? Dia pos maju ke lu play store. Jadi, kalau pun ni jalan. Terbakar tar selongnya. Waduh, apa kopi nih? Kopi. Kan aja nih. Kamu aja putus ya Rajun. Oh, aduh. Mak kau ya. Ada segitu. Laba di 2 juta. Aduh, laba di 2 juta. Campur radio laba di 2 juta. Baik mak, capu di 2 juta. Campur radio. Capur ni. Laba di 2 juta ke sini. Tulis sebahan apa ya? Laba di 2 juta. Tulis sebahan mah. Capu di.